Swastiastu. Wastan Titiang I Gusti Ratna Dewi, Titiang saking jurusan PBS Apagi, semester 2, Universitas I Gusti Bagus Sudiyo Denpasar. Nih, kunapi gatres metan yang sami-sami, demodi, uce. Nih, hari ini Indonesia mangkin, Titiang jadi Wirama Indra Wangsa, sanika ketus saking kekawin Arjuna Wiwaha, Durasa. Narendra Maja Reng Tapawana Manganjali Riargra Ningindra Parwata Tan wis mreti sang kanikang hayun tekan Swabawa sang sarjana mangkana Nggih, wantah sapunika jagi pancang aturan Titiang puput antuk Pramu Santi. Om Santi.